di hamu buru nami gabi majalah horas jema di hamuna para bona subuh dina penasah muna perjabara di partikianot tu bulata asa di boto level 2 mabelo to abehanna dia pala farhudum to di partikianot siap kita nomor tiduduhur kita nomor hawarangi kita saparadatan patak kasot tu kita para ora suhud asa takas atau kamuna sirputihan. Jadi malade ma dia muna kana dua nami raja di paradata. Molo guardi ulotta di bagasa porngeno raja nami natong koraja do dalam perhubat. Tersonima buah-buah siap kami pernah sutul. Gabi majalah horas di natong koraja do dalam perhubat di partikianon. Dia para na dupak di jujur di partikianon takatong atau kamu. Berada di dok, Idok gabi majalah horas. Jadi di hamuna buru name asa ahamu jolo. Begini. Jema di ulaun dia pala partikianon songok bobo ni asum dotta ala nalau manjalo paso-paso pardong asari pedo ya nak kota siet toma-toma ni huriai persubu jara laus maruru do di ulaun pasa ada tu hule-hule jadi warginon nasomal taulahon ulau tongkoraja do karpar bubas do jala naginokon nisud kita sabaradatan do semerat nate songon nasomalima tabain sabuna osang kebaradatan do sabulan namarngi na sabulan ayo osang di parhubas do sabulan pinarngi songonima nasomal taulahon mulo di ulay si songonon buhado sorata. Masa majo sabola osangi tu paradala begitu tu paradala hatta pada nabulan ay dupat donay dah mula sa dupat ate ay dapat dupat do mula pan jabarano
baru pasat namar ngengi tuang gidul sto baru pasat muse setu tu paparan na putan na selu bagutu paparan na putan sorta na dupet do na siap pelu na dupet do baru pasat tu paparan na puta putu benorno baru pasat tu paparan na puta guru bagian pasat muse tu donga saulo naritona baru tu donga sauta donga sen sauta sina gari saturi baru pasat jo jabat tu kursi bulunan tabra pasat jo muse tu baru burma tua tim baem apa hama logo nai si juwo pasat tu baru kuat baru pasat mau saya tu baru tetap saya mah pasat ala ulau tamasuk dan ulau tonggora dan orang perhugas asa dusrohnya do tak kabor pasal jauh tubur do putan saya tinggi arang do dompak tak arang rai do pai tuburunnya putan saya begitu burunnya putan saya sosortala ayam do nak kui dah orang gabe sih salah osan
Borneo Putra nasihat peluna. Borneo Putra nasihat Sibaraja. Borneo Putra Guru Mediat. Borneo Putra Anggido di situ. Borneo Putra dengan saudara dari tanah. Pasal zona kain ay non jabat tu popar na putar sa tala. Tarong ban. Na tu popar na putar sa tala. Di sandai dua akababa. Mulorohi tay tapujulo do. Di pasal jom se Huria. Mas. Huria. Baru main tu pemerintah setempat. Ayo saya permen jauh. Pemerintah setempat. Pasal jatuh tu bere. Ay bere na robo son bono suhu nopen non pas atam musi. Bere na long di para na tanon tang masa tu bere. Di bere. Yang ada kira na majalo, ibere, yang ada. Dua surat tamas pengot tadi di bisa teh na orang berningot sama jual. Anong dope na orang perbalok. No iro. Ala garap perkubasin narak video. Non jabar tu perkubas. Nama kubasi ulau non. Nama sih pasar betul. Pasar betul. Pasar betul. Padu mana itu? Jadi mulu jabar tu perhubas atau jauh terpilih menon perhubas apa di ibarat itu apa kan nak?
yang kong manak kira sikom pinasa na non tuita pala bona hasuton. Aboy bueno ko diawi. Yang bom mau jauh. Wah di tapal mau nasu. Abu pukul temak katai. Do surata Raja Nami. Aja ima dihita karena jinuni apa mana suka di praktik kenon. Ala di paparan yang putas nomor 2 do ulang pinasa atau paparan yang putas nomor 2. Asal surata manukun dia pala bona kasih surata. Kabijala horas pinasa tu paparan yang puta na siya sortala. Kabijala horas tu paparan yang puta na siya peluna. Tu paparan yang puta pu tebenarno. Kabijala horas tu paparan yang puta gulbia. Kabijala horas tu paparan yang puta dengan saulau naritona. Paparan yang puta ang giduli si Toa dihita na marga masauta di hamuna burunami di magabil jala oras alayak bukarongan non nahurang marni tao diak ka di udahan ka sa pagtawdahon di surat tate mas taporat sa tabi gulong madinulata jumulu matarok maula ate tuli batari partikenon namang ilihat di tahay pasod dolas miroa di hamuna apara-para suhuk namin di jujumu di komuna di hita nawar tinurun di hita nawar hamarangi dihita sabaradatan nunga punguhi tadi sun nunga di pata pahamuna si panganon dina pinatu pamunai di dahan na pinatu pamunai nga untuk kami doju na pinatu pamunai nga hama kok kami asima rohane mat tadi bata ibas pasot tamay si paloma ibulu may si panak kulhuli si kakni di pas pasot tamay dia muna gabin na nyula sinur di binang asado honong na songon di na tuwa asariran na marahal tama na nyagata di rubian oras ma kita mangaton marliban kada masih kakni dia muna mangalian sinubuti matu kita pala wana su. Jadi malah tema dia muna karena dua-dua nami gilas mirohamu dinang niata muna dinabutok kamu mangan marlopan raja nami pas besaun nahudok sinak ini dan mulahani tius maradepuk kamu akan dua-dua nami hidope natupa raja nami alai dalat tami mertangi yang tuan mata dewata meritiau perdoa munai asim marwani tuhatta tujulan narion gail mana diulah nami tutu usinurna kapapahan nami
asadong boy sumaperon nawi mga repuk kamu ya yung pangakulan na dinggan tuwa kaari na mangiut sumaperon nawi mga repuk kamu akan natutuwa nawi butuh soni pe raja nami sondok na tutuwa do sidoron nawi titik na natin nova hulung lasing rumah butuh soni pe nakining si pangaron na butar patubahan raja nami asimaruan di bata ma nama koi pasu-pasuna sido boti na kami raja nami gabi majalah horas hatani na tuyo na madok masyaku songon na mardalan masyopar songon na hudul syaku ni di para hudul ta di partikyanon iduru malakka na itong unok na dia mah hatana dia mani lo na takas mah atau dihita pala ko na suhu mulai dari raja nami dihata pa nakasih muna tari ibaru dulok tadi baga sa pornginong ina naing majalo paso-paso perdong sari peodo yang kota do burung ni uriai siya tongan ni uriai mariti akan aposona biari masugo alani raja nami perpungat tadi baga sa pornginong namangido rohami tuhamu akan tutuan nami panuturion jala dohok gogo jadi asa tuturi hamu mahami raja nami ima di taringot dun salto verso di nama jalo paso-paso perdong saripeon yana kota do hormeta sejoron itu hatta ala ari marsogot do nalaw sopota hulu-hulatai ala lima raja nami asa tuturi hamu hami sompona suhu ima bubuana raja nami di pertungatta di baga saborngenon gabi majalah horas di bawah hita para suhu Jope dihita namar hamarangi dihita namar tinuruhun dihita sabara datang buah-buahnya panas suhu di partikyanon namang gidogogo dok paniroyodo tuhita apala partikyanon waduh semar hatta teh mangalusi gabi majalah horas ya ima dinda penyayang muna gogo dok paniroyon siap kita namar hamarangi dihita sabara datang rando kabuluta asa foto nabi sitiron nabi tarsisongod dia mah amang naik sitiron nabi isa mah natu dan natapapor hak mendapat tok ulata tak satakas ifabu songod dia mah ya ima raja nami batong mah amakan natu nami mah tong jadi sumarhat kate mulutungi si penawarhat tusan nah penawarhat ni sudidi jin narakku di hamunan na tuyo nami nawarhat tusan asa takas atau kita semua dia mapak katayota ditaringok ulat tersugut lupa ulat ta jadi nolati mah di suku-sukunya kadungan na tuyo sa sitongannya rapaknya hita deh tusan alay manang buhabi pang idululuan noon asa taboton non lahu masih tirawak kita masugut penting edar honon hasil dipakatay wakta labor hak tusan itu ya juga rak dohok suhu bila makatay hita dohok raja ni hula-hulata marga pangaribuan jadi labor hatami hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 nasalpui tuhutan ni hula-hulai rajai pangaribuan di pating karatongan nagubuti nahu hatai hami sinamot 20.400.000 batu julu nang sahat 15.400.000 manggohima marsugo yalaman 5 juta naik ulos na martohonan 10 tulung lebar songonima dohok dekke 10 tulung pinggan adong edek namasa ihalahi adong era tuduan ni tulang si hopping langsung doi ipatok na sida 700 pasatok tamay marsugo persuhian saya ada 2 kaleng boras sakaling boras 200.000 berarti 400.000 panadayon tu suhut 25 gora suhu marga pangaribuan dungi saha paket 400.000 panadayon tu tulang 10 gora dungi saha paket 200.000 siada ponon ninasida siad dos nirohata siad namar niap
Pangiduhan nami, kupangiduhok kami turajai marga pangaribuan, mersugut ala marsiriburot dohita, patotorhono ni nasida helana dohok buruna. Persaha ni nasida marhata sirapan, marulos sederi, sirabe manis mardua seda, bulu-bulu, somalna nak pola imata sonalai halahi mardo bulus do tahatai ni nasida, sepakati hami rupani, berdua seda matong bulu-bulu, 200 sak kita, 100 sian lagi. Songoni marah, ulah ditanduk. Ni akka hula-hulai mersugut siar ringgi sitio suara. Songoni ma hasil ni pakatayon nami doho raja ni hula-hulata na di hari Rabu naliwati na hula gubuti ima no yang pinadar di hita salu na mula tumarong akan orang lebih masih tak kasap hita. Songoni ma no gati pemasuk-masuan masuk jam 10 na tepat. Perjabaran ilian konsep na alai na asingon hubereng siang na somal di hita adongon sasak 2 dohok lipa na masa hita otang adong masa perjabaran lipa dohok sasap alai dinasire kon adong doling nai jadi bui penno pinasaha konsep di perjabaran oto ka dongan perlulas sama ni mamang mola tema molo jabber hulu Ipal, alai tong iborga, baru aliam, sasak 2, upas suhut, batisan manang pohu 6 kilo, ate-ate pusu-pusu butuh raja, lipa, tahungan cyber, songona somalima tabayanan nomor ate-ate do merbutuh raja, langsung pasangan tota ninna piring tuna sida 50 biji, songonima perjabaran na masa di hula-hulata. Jadi mau lihat tema di kami itu nami nah dapat terpuluh letak. Jadi asal selatan no nate mapa ini songon na pinangiduhon ni hula-hula tay. Alai ni do hula-hula tay ala ta pangiduhon do lo jam 10 nate pak pamas masuo. Di pangiduhon hula-hula tay jamonom nate pak ikon ala kota tonar. Ya sata moto kita suhu anon mengaturi bahana sa bagak di ima asadus marohata mengatur kon jakka maksomal mangu taulau si songonon bah tasurak mana hopar makku basi tusun kita mana jadi kita suhu pe asa moto kita bersugut jam 10 nate pak doh na pangidon palas masuwa jada pangidon kalahi ikon monoboy nian jam 5 dok nian asida mulak siya ko tataw monoboy ina pangidon na jinan dok di sini sata moto pa simpel aka na hopartusi bersugut. Iya, langsung masuk kau. Biar kita mah.
Di sabili tafala mo na suhud atau mulutong na kurang mandok pero nakaringan buha di nataringan tulapat ko tersebut buha ngaradi di suhud bunga beraja nami ay merapung lang ba ako nahira sering kak defisu rasa sinurok kak pinang idutok ka na po sa mangalap buha amang mulu yulot kamar sugut jeptiga pato pauta mga narodo benot tama nang nasa kaya di sudu permangano aduh semua rata raja nami o imahiro oh sa abu benot tate na mulai jam 11 na tepak permangano oleh ade sa taboto dot tong matimbit isi na lapar bisa dus maruh hatta mamilik itu moras arta ngalapa oh inatta muluk itu ya moras inatta sih
Parmeja di apalah sahalak siap kita baru mendomannya non siap suhu mah terus merata boha di tabara bona subuh na somal tau dahon si tabado ulu ni dekke si bagian ni ita sapara datan Arong may anong natutuyo namin? o patupao dia saya foto pakulas talon non nato Oh, di paserapan mersugut jamuwe lu nate pak naita serapan wah mulu pak kukus tadong dong aro. jadi pangiduan siap kita dia karena terpilih nomor kebasulot tondo surat tadi bohama mengaradoti jadi bertangi-tangi ambah hita lahu makubasi na binilinya kana tua-tua tulong tamarsugo daftar perhuwes pamasu-masuan ni si Wandoro marsugo Sabtu 2 Maret 2025 ketua umum Ahmad Tasilas Ria ketua ikan menang ketua jagal Ahmad Tasimel anggota anak Ahmad Tasiando Ahmad Tasigres Ahmad Tasibandu Ahmad Tasibeni Ahmad Tasisanti Ahmad Tasisepti Ahmad Tasi Mario, Ahmad Tasi Roni, Ahmad Tasi Devison, Ahmad Tasi Harapan Pak Pahang, Ahmad Tasi Didia, Ahmad Tasi Harapan si Bislon, Ahmad Tasi Eko, si Mas Dian, Ahmad Tasi Ruben, Ahmad Tasi Josi, Dabani Sudi Buru, Bere Bebere. Ketua Boras, Inat Tasi Rosendi, anggota anak Inat Tasi Barnaik, Doho Inat Tasi Harapan si Barman. Ketua Peralatan, Ketua anak si Joni. Anggota anak sudi na poso bawa dohok na poso buru-buru si Parsolam inata si Mario inata si Abdil Parmeja amata si Abdil doho amata si Dewi sonima dihita sa luhuna na pinili ni na tua-tua asal tahu-tahu mabu akau laut tamarso maulate man jadi ala pakata tanah kanjolo terpilih do nama kubasi asai bagi perjabaran di Parhubas. Pinasa na tu ketua Parhubas. Perjabaran om. Ketua ikan, aman. Jadi mulai coba sabta yang lagi dia. Wajah ni mani Gabriel. Jolo dibagi odon ani, jolo jon. Ani perjabaran om.
Ingat kasih lo sendi. Ketua di Persolam, ketua ni ketua Naposo, Parmeja, ketua Persolam. No. Tu Parmeja. Ayang gua harap ya juga mau bagi aja. Bantu hasil Sibadaja Perhubas Perhubas nasi Sibadaja Perhubas nasian Perorian Perhubas nasian Tanah Abang. Oh Perorian Perhubas Sekarong Naorno Perhubas selesai beriban Jauh mau tadi. Ni Nargero, nama huturan. Wesa nong bro. Wesa. Jam na bihama, asim pepe. Kirain macam mana sonare pasti pelle masuk pe. Jadi mga tema di hamak kena tujuan kami.
asima rohani amat teribata itebay amat teribata ma ahi pasot diamu do guguk suang soni ma do bisuk asa dotong di bagasan gugu amu do bisuk dinarang leo nak kasih lota terunggungnya di hari masuk dan terdok kami di atasnya hata mauliate betul maulan hata mauliate pe nabujo wasat kami tuamu na tutuan nami buat sama totong nama mau tidak seduk poti nami among na tutuan nami ini mah hata sekali jadi nape dihita bonasud menurut na biasa iko pemuda kita sudah tujamu kita suhut ala dong lebak kalau si hatata dijamu soni ma buah-buah tu hita ka tidak bonus suhut Dia namang permusik. Uelo-elon. Atau hera sa paro pak pamiat baru sa temulayan non ije kami. Oke.